I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu i došlo je vreme da izvučemo čuvena 3 dobitnika našeg giveawaya. Znači, prvo mesto dobija 50k FIFA 15 Ultimate Team Coinsa, drugo mesto igricu na Steamu GTA 4, Steam kod naravno, i treće mesto 50k Coinsa za FIFA 14. Pa da krenemo. Evo, kao što vidite, 35 vas se prijavilo. Znači, iz komentara sam uzeo imena, svi ste tu, nadam se niko nije zaboravljen koliko se meni čini. Znači, iz Facebook komentara, kao što sam napomenuo, odatle sam i uzeo, i 35 komada je prijavljeno. Pa da krenemo. Idemo na Random.org naravno. I idemo. I ljudi moji, imamo prva 3 dobitnika, a to su Nikola Glišić, Ristić Marko i Vito. Pa da provjerimo da li su oni, to jest da ih kontaktiramo. Idemo kod giveawaya. Evo ga, Nikola Glišić. Samo malo da koristimo Facebook. Opa, izvinjam se. Idemo. Dobro. Da vidimo, Nikola Glišić, idemo poruka. Čestitamo ti. Osvojio si prvo mesto na giveawayu, a to su 50k FIFA 15 Ultimate Team Coinsa. Pošalji mi Origin kako bih mogao da ti prebacim te coinse. Znači, poslali smo prvu poruku našem dobitniku. Drugi dobitnik je Ristić Marko, da. Samo da ga nađemo, ljudi. Evo ga. Idemo, čestitam ti, osvojio si drugu nagradu na giveawayu. Čestitamo, izvinjam se, a to je GTA 4. Odgovori na ovu poruku kako bih ti poslao kod. Izvinjam se, poslali kod. Znači, drugi dobitnik je tu i treći dobitnik, samo malo, pošto ćemo isti tekst, da ga ugasimo. Treći je Vito. Da vidimo da li njemu možemo poruku. Možemo. Si treće mjesto. To su 50 FIFA 14 Ultimate Team Coinsa. Pošalji mi Origin kako bi mogao da ti prebacim te coinse. Idemo ljudi, kao što vidite, izvlačili smo na klipu, nema nikakve prevare, ničega. Sada samo čekamo da nam se naši dobitnici jave. Ukoliko se neko od njih ne javi, idemo opet na random i izvučemo nekog drugog, ali nadam se da će se naša 3 dobitnika javiti. Hvala svima što ste učestvovali u ovom giveawayu. Ovo je bio prvi giveaway na našem kanalu. Nadam se da će biti još mnogo u budućnosti organizovana. Ostalom, pratite naš kanal i saznaćete. Lajkujte našu Facebook stranicu, tu izbacujemo sav naš rad, sva naša obavještenja i to. I subscribeujte se na naš kanal kako bi bili obavješteni za neki sljedeći giveaway, također sljedeći klipove koji izbacujemo. Vidimo se u sljedećem klipu ljudi.